Siyabingelela ngani zakwethu, siyacela uma uqala ungena kuleli khasi lethu, ucofa subscribe button kule channel yethu South Africa News TV kumahhala kanje ngani zakwethu, usixhase ezihamba phambili-ke. Uthi-ke kuthiwa-ke useqile ejele lase-Siffontein Correctional Service uThulane Ngcaleka. Le ndoda-ke yake yaduma kakhulu ngevidiyo eyasabalala umhlaba wonke ezinkundleni zokuxhumana ezithokozisa ngocansi nomunye umama oyisisebenzi sikahulumeni ejele, noma owayengujele ngaleso sikhathi. Ngaleso sikhathi wayesaboshwe ejele laseNcome. Mina-ke nawe ngani zakwethu-ke bengingathanda sihlangane lapha kwi-comment section sizwe uvo lwakho ukuthi wena uthini ngalolu daba. Ungakhohlwa ukucofa subscribe button kule channel yethu kumahhala. Danko. Subscribe to this channel.